Evo još jedna ideja za samostalni istraživački projekt. Ljulja. Tu predlažem istraživačko pitanje da pogledate koji su efekti kinetičke energije. Za ovu ljulju treba će vam jedna šalica riže, nekakva čarapa, otprilike 1 metar nekakve špage ili konopa, list A4 papira, jedna konzerva, neotvorena konzerva sa hranom, ljepljiva traka, odnosno selotejp i olovka. Kako izvesti to? Stavite rižu u čarapu i zavežite čarapu. Jedan kraj špage zavežite za čarapu, a slobodni kraj špage preko ruba stola za stol. Namjestite duljinu konopa tako da čarapa visi taman iznad poda. I onda dobro pričvrstite selotejpom špagu za stol kada ste namjestili visinu. Na podu ispod čarape zalijepite papir. Postavite tu neotvorenu konzervu sa hranom na papir, taman da lagano dotiče tu čarapu koja visi slobodno sa stola. Odmaknite čarapu sa rižom malo i pustite ju tako da udari konzervu. Ako se sjetite našeg istraživanja o sigurnosti na autocestama, sigurno znate da jedno mjerenje nije dovoljno. Znate koliko smo radili na tome da izrazite vlastite stavove i vlastita mišljenja? Koja su vaša mišljenja i očekivanja o ovom pokusu? Definirajte sami sa sobom što zapravo želite promatrati. Kako želite odgovoriti na ovo pitanje? Sjetite se da smo pričali o ovisnim varijablama, koje su predmet našeg istraživanja, i neovisnim varijablama koje vi možete kontrolirati. Kako mislite da međusobno ovise? Možete li to grafički prikazati prije samog pokusa? Sretno!